Hofisi ya President yi kaneta swihehlo swa ku chavisela nhloko ya mahungu ya SABC. Ritswa ri xungeta mirhi na mtsembyani na swiluva swa nkoka eWestern Cape. Kasi ka mitlangu, Mamelodi Sundowns va vuyela eka PSL hi nkhinkhi endzhaku ka ku humesiwa ka CAF Champions League. Maka hina nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Hofisi ya President va bakanye swiviko swa leswaku va na endlelo ra vunxolwe ehenhleni ka nhloko ya mahungu ya SABC Moshoeshoe Monare tanihileswi tiko ri nga kongoma eka nhlawulo wa mani na mani mahelo ya n'hweti leyi taka. Swiviko swa mahungu swi komba leswaku Monare u kume riqingho kusuka eka xirhonkulu xa hofisi ya vunhlori loyi a koxa leswaku Monare u fanele ku tlhela a endla swikambelo swa vutshembeki nakambe. Swikambelo leswi katsa na polygraph test. Mulawuri wa President Vincent Magwenya u ri Monare a nga hetanga swikambelo hi mpfhuka a thoriwile ka SABC malembe mambirhi lama nga hundza. U ri swikambelo leswi swa boha eka vanhu va xiyimo xo fana xa yena Monare hi vufambisi. Magwenya u ri President Ramaphosa a nge pfuki a lerise kumbe ku seketela endlelo ra ku chuhisela vateki mahungu tanihileswi endlelo rero ri nga fambisaneki na vumbiwa bya tiko. Mahlo hinkwawo ya le ka xiyenge xa vuteki bya mahungu nakona sweswi swi khumba nhloko ya xiyenge xa mahungu ya SABC Moshoeshoe Monare. Mahelo ya vhiki u kume riqingho leri lesaka leswaku u fanele ku ya kamberiwa vutshembeki nakambe. Kambe Monare wa ala u ri yena u hetise khale swikambelo leswi malembe mambirhi lama nga hundza loko a sungula ntirho wakwe eka SABC. Nakona swi n'wi hlamarisa ku kuma xileriso lexi sweswi xi katsiwaka na swikambelo swa polygraph. I'm not special. I don't want to be treated be given some privileged treatment. All I'm saying, explain to me, put it in writing. And that's the law. It expects anyone making decisions to make that explanation. All right. Emasunguleni, mulavuleri wa President u kanete leswaku mfumo wu ringeta ku chavisela Monare tanihileswi ku yiwaka eka nhlawulo. Vincent Magwenya u ri Monare a nga hetanga swikambelo swakwe hi mpfhuka a fikile eka SABC nakona xiphemu lexi nga sala xa boha eka vathoriwa va xiyimo xa le henhla tanihi Monare. It is therefore not true that Mr. Monare is being targeted ahead of the elections. The vetting process does not cover practicing journalists or reporters at the SABC. Mr. Monare is not a reporter at the SABC. He is an executive. Upon his appointment, Mr. Monare gave consent to the vetting process and completed the form that was furnished to him and went further to submit some but not all of the information that was required. The process was then stalled when Mr. Monare did not want to submit himself to a polygraph test, which is part of the vetting process. Mutivinkulu wa vuteki bya mahungu Professor Anton Harber u sola hofisi ya swa vuhlori. He's in a key editorial position. So his independence as a journalist is of critical importance. And whether or not he's actually a reporter is irrelevant because there are lots of editorial people who are not reporters, who are editors, who are producers, etc., whose independence is crucial for the public broadcaster. Nhlamulo ya Magwenya yi landzela swiviko swa mahelo ya vhiki swa leswaku Monare u le hansi ka ntshikelelo hi swihehlo swa leswaku mahungu ya SABC ya talele hi swisolo eka vandla leri fumaka ra ANC hi nkarhi lowu ku nga kongomiwa eka nhlawulo. Kambe Monare u ri anga ni xiphiqo hi ku kamberiwa. Ku rhumeriwe swihahampfhuka phatsa swimbirhi ku ya pfuna ku temela ritswa eTable Mountain, Cape Town. Ritswa ri sungule ntangeni wa le ntshaveni liya emaleni ya vhiki hikwalaho ka maxelo ya tilo.
ndzilo lowu endle leswaku vaendzi eka tindhawu ta vurhurheli epakeni va rhurhiseriwa kun'wana. Mimoya leyikulu yi kavanyete ku tirhisiwa ka swihahampfhukaphatsa. Vatirhi vo huma edorobeni ra Cape Town, Volunteer World Fire Services na Table Mountain National Parks va hete mahelo ya vhiki va ri ku ringeteni ka ku timela ndzilo. The first of the fires on Saturday morning was in the City Bowl. While we were dealing with that, we had some unpredicted weather on Saturday afternoon, which resulted in those 4 lightning fires. One was in Silvermine. That was relatively insignificant. It was easy to contain and extinguish. However, later that evening, we had quite a significant fire in the Cape of Good Hope section near Cape Point, which took us most of Saturday night, Sunday morning. And then, of course, during that fire, we had the fire then which flared up as a result of that lightning strike above Kirstenbosch. Ku ve ku rhumeriwa swihahampfhuka endhawini leyi furhaka ndzilo ehenhla ka Kirstenbosch Botanical Garden. We still have active fire above Kirstenbosch on some of the steep slopes. That fire is largely inaccessible. So at this stage, we have to just wait and see and monitor. We still have crews on the back table who are actively dealing with hotspots and fire lines up there. Kirstenbosch Botanical Garden leyi dumeke emisaveni hinkwayo mayelana ni ku fuwa ka yona hi swilo swo hambanahambana ni ku saseka ka yona yi fuleriwe vanhu nakambe yi tshame ehansi ka le vuxa bya Table Mountain yi tlhela yi tshama ehansi ka ndhawu yin'wana leyi nga le kutsweni eWindow Gorge. So what prompted us to close the garden was that there was lots of ash and also smoke, and that is obviously not healthy for our visitors that came through. And then we also needed to make it safe for the firefighters to come in to do what they needed to do. The danger of the fire was that the hiking trails would not be safe to use, and that is the main reason. And then also, as I said previously, the smoke in the air. With the northwesterly that happened yesterday, that was very strong, and that also was going into the garden. So it is a concern for our infrastructure because some of our roofs are thatched. Table Mountain National Park yiri a ku na swiviko swa ku vaviseka ka vanhu. Vadlayi va ndzumulo ya malembe mambirhi Siobhan Roche va gwiwe 25 na xigwevo xa vutomi hinkwabyo ejele. Khoto ya le henhla eJoni yi vone Rochelle Botha na Stefan van Niekerk nandzu wo dlaya ndzumulo liya hi Hukuri lembe leri nga hela. Va tlhela va kumiwa nandzu eka swihehlo swo hambanahambana ku katsa ku pfinya no xanisa n'wana. Lavambirhi va voniwe milandzu ya ku dlaya, ku ringeta ku dlaya, ku pfinya, ku xanisa hi swa masangu ni ku tsandzeka ku hletela vana. The picture of Siobhan in the post-mortem will haunt me for the rest of my life, literally. She was so tiny, she was so pale, she was so small, and she's got these marks all over her body and these burnt lips where he's got the tattoo of the Joker on his arm. It looked like he was imitating that. I mean, it's some of the most horrendous stuff I've ever seen. Lots of very mixed emotions. I mean, sitting here listening to the judgment, I was mainly just incredibly sad, just wanting to weep for these lost lives. Obviously, there's a certain amount of rage associated with it as well, because, you know, you can't understand how people who are supposed to be caring for children not only don't care for them, which they didn't, but then actively torture them over a period of time for what reason nobody knows, other than some strange sadistic, you know, kind of pleasure they get out of it. And then at the end, you know, kind of even more rage where the mother still is claiming innocence, giving multiple versions of what happened and saying that, you know, she's done nothing wrong. You know, after being found guilty of all of these crimes, even at this point, you're not willing to take any responsibility. And in fact, you know, if I look at what happened here today, the mother got 25 years direct and the stepdad got life direct. And I look at it and I think, you know, she should have got life as well because, I mean, just based on her behavior and her pure indignation, she never cried once for her children. Only when she was sentenced, she cried for herself. Bota u endle xikombelo xa apili ehenhleni ka xiboho na xigwevo.
xikombelo xa bail xa phorisa ra le eThekwini Metro eDurban loyi a hehliwaka hi ku dlaya murhandziwa wa yena xi yisiwe eka siku ra Vavuntlhanu. Khoto le Durban yi bohe leswaku Sizwe Ngema a rhanga a ya kamberiwa miehleketo. U hehliwa hi ku tlhavetela Yolanda Khuzwayo kutani a tlhela a n'wi foda video loko a karhi a lova a yi haxa eka Facebook. Leswi humelele mahelo ya vhiki lama ya Paseka. Police docket and further investigations with the investigating officer, the state now finds it prudent that the accused be sent for the matter to be adjourned for a district surgeon assessment based on what evidence we've got in the docket. Isamahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC kasi ka mahungu ya nhlawulo murhangeri wa vandla ra DA John Steenhuisen u lemxa leswaku ku tirhisiwa ka xiphorisa na vunhlori bya mfumo eka vamahungu swi xungeta xidemokirasi. Steenhuisen a yangula nkandziyiso lowu nga huma wu vuriwa ku va President Ramaphosa a karhi a sola mavikelo ya mahungu hi minhlangano yo karhi ya vuteki bya mahungu. Steenhuisen a rhangele pfhumba ra nhlawulo wa DA eKlerksdorp. Machi yelwa ni vukungundwana na vuxisi, murhangeri wa vandla ra DA John Steenhuisen u hlamula leswaku ku pfumaleka ka mintirho, vukungundwana ni mpfumaleko wa vukorhokeri ku ta va matimu loko vandla ra ku ro hlula eka nhlawulo. This municipality is a representation of everything that is wrong with this government. There are more potholes in this town than there is road left. The people here live without water and without electricity. The infrastructure is broken. 62% of the water in this town is stolen. It disappears. And who ends up paying for it? The citizens of this municipality. Steenhuisen u lemisa leswaku ku tirhisiwa ka swiyenge swa mfumo swo tanihi vunhlori, ku chaviseta swiyenge swa mahungu ni mavandla yo kaneta swi ta kanganyisa xidemokirasi. Now they're using the state security agency as a tool to intimidate the media and to intimidate the opposition. Just 2 weeks after Ramaphosa in that leaked recording was heard saying, we're going to deal with people who report negatively on his government. Goodness me, the media is not reporting negatively. They're showing South Africa what it looks like on the ground. Kambe vaaki van'wana va ri a va nge pfumeli ku tirhisiwa hi mavandla ya tipolitiki lava taka ntsena hi nkarhi wa nhlawulo. Ke rapela gore nkate phate ke tlhopanye ke re ka tswelela pele ya re direla ya ntsha le dithunya tse ka ga naga ya rona a se makešene a rona ya hela naga yotlhe e bodile ke dithunya ga makešene a rona. Nhlawulo lowu nga yimeriwa hi mahlongati ku ta va kona hi siku ra 29 loko nhlawulo wo hlawuleka wu va kona hi siku ra 27 ku fika hi siku ra 28 n'hweti leyi taka. Nhlawulo sungula wa 1994 wu tise ntshembo eka maAfrika-Dzonga vo tala leswi katsanile ka vanhu lava hanyaka na vutsoniwa. Vatsoniwa eKimberley, Northern Cape va ri a va ngo lava ku hela ka xihlawuhlawu ntsena hi 1994 kambe a va lava na leswaku timfanelo ta vona ti sirheleriwa no rhangisiwa emahlweni. Xifundzankulu xa Northern Cape xi taleriwe hi mindhavuko yo hambana. Vanhu vo tala va tivitana rixaka ra Khoisan na vona va lava ku ya hlawula varhangeri vantshwa eka nhlawulo wa siku ra 29 Mudyaxihi. Kambe veri va tikeriwa ku teka xiboho tanihileswi van'watipolitiki va tsandzekaka ku oloxa swiphiqo swa vona. Leswi swi katsa ku tekela enhlokweni varhangeri va vona ku seketela ririmi ra vona, ndhavuko na misava ya vona. The intensive problem that we have is that political parties think they are the rulers of South Africa, and they do not bear in mind that the Khoisan communities, they need to be considered when it comes to politics. They did not cater for Khoisan and Bushman history, language and culture within their respective manifestos. Mutivi wa tipolitiki u ri mavandla tipolitiki ya tsandzeka ku oloxa swiphiqo swa vaaki lava sene va titwaka va pfaleriwe ehandle. It's actually very sad when you've got a situation like that, and this also just tells us we still have to travel a very long way in asserting the rights
of the voiceless, because I strongly believe that that particular community is voiceless. kambe varhangeri vo tala va rixaka ra Khoisan veri va ta yisa emahlweni no hlohlotela vaaki ku vhota hi siku ra nhlawulo. Whoever takes over, remember us. Don't remember us, but call us to the table. Vaaki veri loyi a nga ta hlula nhlawulo wo fanele ku oloxa swiphiqo swa Makhoi na Masani ku nga ri ku endla switshembiso swo hava. Randi ya laha kaya yi tiyile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 18.67 cents, pondo i 23.40 cents, euro i 19.98 cents, kasi pula ya tiko akala na Botswana i R1.30 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,335 a ounce, platinum i $944 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi $88 na 21 wa ti-cents mphongolo yin'we. Sweswi Mamelodi Sundowns va nga humesiwa eka CAF Champions League se va langutele eka mphikizano wa DStv Premiership. Va ya ombana TS Galaxy ePitori madyambona lama. Masiku yanharhu va humesiwe eka CAF Champions League. Mamelodi Sundowns va lava ku vuyisa ntsako eka vaseketeri va vona. A va se hluriwa eka mitlangu ya 22 ya ligi, naswona va lava ku yisa emahlweni loko va rhurhela TS Galaxy madyambu lawa. Mutlangi wa vona Musa Lebusa u ri a va khunguvanyekile loko va humesiwa eka CAF Champions League, kambe sweswi va tiyimisele eka ligi ya laha kaya. We were sad, after exiting the Champions League, but right now we picked ourselves up and we have to finish the league. So I think everyone now is fully focused on the upcoming game. TS Galaxy va tlanga kahle eka nguva leyi, naswona va le ka xivandla xa vuntlhanu eka loko, hambileswi va nga salela endzhaku hi mitlangu yimbirhi ya DStv Premiership. Mudzaberi Sid Ramovic u ri Sundowns i xipano xa kahle, nakona swa tika ku hlula, kambe u tshemba leswaku va nga hlula. We know that Sundowns is the benchmark in our league. A fantastic club, fantastic supporters, a well structured team. It's very tough to beat them, but of course we also have a responsibility to our fans, to our supporters, to our club, to our chairman, to our. Hinkwayo ka yona yi ta sungula ya hafu ku bile awara ya nkombo. Sundowns, they still celebrate. Ngwazi ya xibakele wa laha kaya eka ntiko nhongani Simangele Smash Radebe u ya eka nyimpi yikulu. U tsegiwe na Gabriel Sanchez wa le Mexico, kasi lavambirhi va lwela xidlodlo xa IBF eJoni n'hweti leyi taka. Radebe u ta jamana na Sanchez eka nyimpi ya xibakela n'hweti leyi taka. Xidlodlo xa IBF Intercontinental Flyweight ku ta ve ku ri xikulu eka Radebe. U tirha hi matimba ku tendlela vitu eka matiko ya misava. Radebe a ri karhi a endla vutiolori na Heki Butler loyi a nga teka swidlodlo swo tala hi nkarhi lowu a ha ba xibakela. And I would like to appreciate and thank Heki Butler for helping me with sparring. As he knows, he's got a lot of experience. And I'm very grateful for my team for backing me up, also from sparring for my own team. They're helping me. They know what I go through, I'm going to go through, and I know what they're going to go through in that day. So we're helping each other. Muleteri wakwe u ri Radebe u ni vuswikoti byo va ngwazi ya misava. Smash is like my daughter. I'll go to the end of the earth for her to help her to achieve what she deserves. She is number 1 in Africa, number 10 in the world, and she will be number 1 in the world. And we will do whatever we can as a team to make sure that she is. Mphikizano wa Fantastic 2 Boxing Promotions u ta va kona n'hweti leyi taka siku ra 24. We are going to experience something that we have never experienced before, to see 4 female boxers fighting for the titles and 4 female boxers winning and defending their titles that day. Bonita van Jaarsveld,
u ta ve sirhelela xidlodlo xa yena xa Afrika-Dzonga. Monica Mkandla u ta ve a lwela xidlodlo xa WBA Pan African Championship. Penis Ferreira u ta ve a phikizanela xidlodlo xa le Gauteng, kasi Dujuan van Heerden u ta ve a lwela xidlodlo xa tinxakaxaka. Kasi ndlela leyo ya hina ndzima namuntlha hi boxile va loyi u yime ku lunga na xiyimo xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperi. Riperile a henhla xiyimo xa maxelo xi hi khomele yini eka madyambu ya namuntlha. Ku langutiwa timpfula exifundzeninkulu xa le Free State, KwaZulu-Natal ku katsa na xifundzeninkulu xa le Eastern Cape, kasi eka siku ra mundzuku kona nakona i mhaka ya moya nga le ku yeni emahlweni hi nga ha langutela ritsho leri nga va ka kona ngopfungopfu loko hi languta xifundzeninkulu xa Eastern Cape ku katsa na le Western Cape na xifundzeninkulu xa le Northern Cape. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzeninkulu kona u nga ha langutela maxelo ya kahle swinene ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng ku ta va ku horile endhawini ta Pitori ta le Spruit ku ta va ku horile, kasi Joni yona i ta ve ri kwalomu ka 24 wa degrees. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku ta va ku ri ku hisa swinene. Loko hi languta ndhawu to fana na Musina Giyani ku ta va ku ri hisa 20 ta ri ka 29 degrees, Tzaneen yona i ta ve ri ka 28 wa degrees. Kasi ku languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona ku nga ha langutela maxelo mo hisa, ndhawu ta le Skukuza ku ta va ka ri ku hisa, Mashishini ku ta va ka ri ku hisa, kasi loko languta Mbombela ta va ri ka 27 degrees, Carolina yona i ta ve ri ka 26 wa degrees. Kasi loko languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal xona u nga ha langutela maxelo mo hisa, loko languta ndhawu ta fana na vo Ulundri, Richards Bay ku ta va ka ri hisa, Ladysmith i ta ve ri ka 29 wa degrees. Kasi loko languta xifundzeninkulu xa le East Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa, loko ndhawu ta fana na vo Komani, Mthatha ku ta va ka ri ku hisa, kasi loko languta East London ta va ka ri hisa hi 33 wa degrees. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le West Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa, loko u languta ndhawu ta fana na Beaufort West ku ta va ka ri ku hisa, Lydenburg nakona ku ta va ka ri ku hisa eka siku ra mundzuku, kambe loko hi languta eGeorge kona ku ta va ka ri ku horile hi 22 wa degrees. Kasi languta North Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle, kambe ku ta va ku ri ku hisa, loko u languta ndhawu yo fana na Upington ku ta va ku hisa, Springbok ku ta va ka ri ku hisa eka siku ra mundzuku, kasi loko ta Kibale nakona ku ta va ka ri hisa hi 30 wa degrees. Kasi loko ta xifundzeninkulu xa le Free State kona nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa, loko ta fana ndhawu to Sasolburg ku ta va ka ri ku hisa, Bothaville ku ta va ku ri ku hisa nakona Kroonstad i ta ve ri ka 27 wa degrees. Kasi loko hi languta eka xifundzeninkulu xa le North kona u nga ha langutela maxelo mo hisa swinene ngopfungopfu loko hi languta ndhawu ta fana na Rustenburg ku ta va ka ri ku hisa siku ra mundzuku, Potchefstroom i ta va ka ri hisa hi 28 degrees. Kasi loko languta Mahikeng nakona u nga ha langutela maxelo mo hisa swinene, ndhawu to fana na Wildtoska nakona ku ta va ka ri hisa, Vryburg i ta va hisa hi 28 wa degrees. Kasi lama ku ri maxelo a hi mi khomele wona eka madyambu ya namuntlha. Ra perile.